Ndagusuhuje wakoze subscribe hano ku Muhuro Sports TV. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Nje hano kugira ngo turebere hamwe update ya Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes ni umunya-Brazil imyaka 28. Uyu muhungu rero akaba akina ikipe ya Newcastle United, akaba yambara nimero 39. Uyu musore rero impamvu nje kugira ngo tumugarukeho, ni umusore cyane wifuzwa n'ikipe ya Arsenal. Mu by'ukuri ugereranyije na deal zose Arsenal irimo, ubona ko Bruno Guimaraes Arsenal iri serious cyane kurusha n'ibindi byose. Arsenal abonye ko witwa Morgan Rogers bisaba ko igikombe cy'isi kibanza kikarangira, kuko niko ngiye ku giti cyane mbibona, ngereranyije n'umuvuduko biriho, uburyo bigenda gace gace. Ariko Bruno Guimaraes Arsenal ubona ko iri serious cyane. Niba ikipe ya Arsenal ifata bid miliyoni 55 ikaze kubeta Newcastle ikavuga iti musubize ubwo busa bwanyu, Arsenal yagize isoni kimara kubona urusenda yajyanye mu ikipe ya Newcastle, avuga iti nta kuntu mwatubabarira mukaduha uyu mugabo. Newcastle avuga ati turabizi ko mwatwaye igikombe, turabizi ko mwageze kuri final ya Champions League, ibifaranga murabifite, mufite umufungo, mufite umuba w'amafaranga, turashaka miliyoni 80. Iyo ni ikipe ya Newcastle. Newcastle ntabwo yacecetse, yaravuze twebwe ntabwo tugurisha. Arsenal ivugana n'umu agent wa Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes murabizi ko iyi ikipe igiye kugura umukinyi, irabanza ikareba umukinyi ikavuga iti ese afite ubushake bwo kujoininga ikipe, we ari willing ko yasohoka mu ikipe yarasanzwe akinira. Iyo basanze rero afite gahunda kuba yasohoka, cyangwa se akavuga ati njyewe nimo gufokasinga ku gikombe cy'isi, iyo bivuze gutyo akazi kaba ari ak'aba agent. Arsenal agane n'aba agent, Arsenal babwira yuko yifuza umukiriya wabo ari we Bruno Guimaraes. Irababwira iti mugende mubwire ikipe ya Newcastle ko twebwe turi tare kwa twamugura. Arsenal mbere yuko yatanze mbere yo gutanga amafaranga yabanje ivugana n'aba agent ba Bruno Guimaraes, ariko nyuma yaho Arsenal chizo bid ya 55 Newcastle avuga twebwe ntabwo dushaka negotiation iyo ari yo yose. Abari imbere muri Newcastle bakavuga bati Newcastle kubera ko ari ikipe nayo ifite ukuntu isigaye ishaka kugira ngo ihenda amakipe, reba Alexander Isaka kugira mu ikipe ya Liverpool. Newcastle avuga iti okay, turabizi ko mwaduhaye Joe Willock afite ukuntu aza akadufasha, natwe ntabwo dushaka kubananiza nk'ikipe dukunze guhahirana. Murabizi ko twifuza Ben White, murabizi kandi ko mwifuza na Tino Livramento, turabizi ko ni mujana Bruno Guimaraes muzagaruka mushaka witwa Tino Livramento. Ariko se ko Tino Livramento afite ikibazo cy'imvune, we yagiriye mu ikipe y'igihugu, none turakora iki? Bruno Guimaraes ntabwo tugurisha. Arsenal avuga toke twebwe dushize 55. Nukuvuga ngo muri release clause harimo 65. Arsenal atanze 55. None Arsenal iri tare kuba yafata miliyoni 65 ziri muri release clause ya Bruno Guimaraes ikazitanga. Byari biteganyijwe yuko uyu munsi Arsenal nibwo ibujyane bid ya kabiri, ariko ikintu cyaje ko ni ikintu kimwe. Newcastle amenye ko Arsenal iri buze ko atanga bid uyu munsi, Newcastle ihita ivuga iti noneho twebwe reka tubane tuganiriza umukinyi, turebe niba ari tayari kuba yaganiriza cyangwa se kuba nyine yaganira n'aba agent be bakatwongerera amasezerano azatugeza muri 2030. Newcastle bijamo iravuga iti twebwe tuzaguha 200 buri cyumweru, ube umukinyi uhenze hano mu ikipe ya Newcastle ku mafaranga umushahara mu ikipe ya Newcastle. Newcastle yabivuganyeho n'aba agent. Aba agent nabo baravuga ati umukinyi mu gikombe cy'isi ari kumwe na Brazil, twebwe reka tuze tunono tumurebe tumuganirize ku byo mwatubwiye, turebe ko ari bubyemere. 200 buri cyumweru. Arsenal iri tayari kwishyura 270 buri cyumweru kuri Bruno Guimaraes. Newcastle muhaye 200 bifunze buri cyumweru ngo abe umukinyi uhenze uhembwa amafaranga menshi mu ikipe ya Newcastle United. Ahanga harimo ikibazo rero cyo kwibaza, Newcastle United Bruno Guimaraes ese arahitamo kujya gukora amafaranga menshi mu ikipe Arsenal? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, azajyanwa n'amafaranga cyangwa azajyanwa no gukora akazi kazaba kamujyanye mu ikipe Arsenal? Ese arahitamo urukundo kundi ikipe ya Newcastle ayigumemo azajya ahembwa amafaranga makeya?
Bruno Guimaraes ku myaka afite ari kumwe na Gabriel Magalhaes mu ikipe y'igihugu, arabibona ko ba Mateus Cunha, arabibona ko bari abakinnyi b'abanyabrazil bari mu ikipe ya Chelsea, arabibona abakinnyi benshi bari mu ikipe bose uko bakina Brazil abenshi bafite ibikombe, abo muri Espagne, abo mu Faransa, ba Marquinhos bose bafite ibikombe. Uyu musore akavuga ati muri kariyeri yanjye ko byibuze nsigaje wenda sezo 6 zo gukina nziza ku myaka 28, burya umukinnyi abasigaje hafi sezo 6 ari ku gasongero, wenda ibindi bikazaza nyuma mu myaka 35, ariko byibuze ku myaka 28 wavuga yuko wenda muri Premier League yakina mpaka kugeza ku myaka 35. Uyu musore akavuga ati ikipe ya Arsenal iri tayari, Arsenal turi tayari, mugende muvugane n'ikipe ya Newcastle mutange ibyo ibasaba. Newcastle ikimara kumva iyo nkuru y'incamugongo Bruno Guimaraes yatanze, yahise ivuga itoke niba ari ibyo ngibyo sasa mufite miliyoni 80 z'amapaundi. Byari biteganyije ko Arsenal butanga miliyoni 65 uyu munsi ku cyumweru mu masaha ya nimugoroba, none kugeza aka kanya ntabwo turabona inkuru ivuga yuko Arsenal atanze ayo mafaranga. Ikoze inkuru twabonye Newcastle yahise ikubita mu ikipe ya Man City, yarashaka uwitwa Tijani Reinders kuba yaza akaba umusimbura wa Bruno Guimaraes. Amahirwe menshi birasa na ikipe ya Newcastle yizeye ko Arsenal iri butware Bruno Guimaraes ikamukura mu ikipe ya Newcastle ikamutwara mu ikipe ya Arsenal ku myaka 28. Arsenal irateganya ko amasezerano y'imyaka 4 harimo na option yo kuzongera umwaka umwe aramutse yitwaye neza. Arsenal kujyanye n'umushahara ngo nta kibazo, 270 nibyo bazaha uwitwa Bruno Guimaraes. Newcastle yifuza ku 200, ariko Bruno Guimaraes aravuga ati nanjye nk'umukinnyi ushaka kugira ahantu ngera gutwara ibikombe, kuba nabona igikombe niyo cyaba cya champion kikaba kimwe cya Champions League cyangwa se n'ibindi, byibuze nanjye kariyeri yanjye nkazajya nereka abana banje tudore natwaye champion mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu musore rero ari tayari kwinjira mu ikipe ya Arsenal. Ikirimo kwibazwa ni Arsenal iri tayari kwishyura miliyoni 80 z'amapaundi. Ese Bruno Guimaraes arazikwiriye? Newcastle ga complaining kavuga iti gute Man City yagura Elliot Henderson aya mafaranga yose, none twebwe Bruno Guimaraes umukinnyi uheka ikipe, kapiteni wa ekipe, uzumugura amafaranga y'urusenda. Arsenal bakavuga bati kuri Eze mwaratoraguye miliyoni 60 plus n'izindi ziyongeraho, ati Eze yagombaga kugurwa miliyoni 90 z'amapaundi, none murashaka na Bruno Guimaraes mubonera amafaranga miliyoni 65. Arsenal rero amakuru ahari kandi yizewe nuko ngo bizajya kugera ku munsi wo kwa kabiri yatanze bid igaragara y'amafaranga afatika ku buryo Newcastle bizayigora kuba yayasubiza inyuma. Ese azaba arangaye? Gusa nimero azambara mu mugongo n'ubundi mu ikipe Arsenal n'ubundi still nimero 39 iramuteganyijwe, n'ubundi niyo azajya yambara mu ikipe Arsenal. Benshi niko arimo kugenda babyemeza. Bruno Guimaraes akanya kariko kose tuzabona no mukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Hataza kugira umuntu uza kumbaza inkuru ya Morgan Rogers, ngiye kuyivuga nabangiye kubaha ibihuha, kubera yuko Morgan Rogers ni ibisanzwe nta kintu gishyashya kirava yo kuri Morgan Rogers. Aston bitegereje ko Arsenal iba serious ikabajana amafaranga. Aston ntabwo iratanga amafaranga mu ikipe ya Aston Villa, byibuze ngo tubone ko bayanze. At least urabona ko Arsenal atanze muri Newcastle barayanga, none nimo guteganya ko bajanayo ayandi kareba ko bayemera. Kuri Morgan Rogers muri comment uri bwandike utaza kwandikamo Morgan Rogers, kuko sinajya kuvuga ibintu mbeshya abantu. Kuri Morgan Rogers nta kintu nabatangariza. Ikoze ikipe ya Newcastle irimo irategura kuba miliyoni 80 z'amayero kuzishyura Tijani Reinders mu ikipe ya Manchester City kugira ngo imutware nk'umusimbura wa Bruno Guimaraes. Arsenal kujyanye rero n'isoko ry'abakinnyi aka kanya, inkuru ihari no witwa Bruno Guimaraes. Abandi bahari n'ubundi ni ibisanzwe ni ba Morgan Rogers, za nkuru nyine zari zisanzwe zihari nyine kwihwiswa, ariko Bruno Guimaraes niyo transfer ihari iri trending mu ikipe ya Arsenal. The Gunners ni Bruno Fanachipe Arsenal, udutima twinshi ndetse na subscribe kugira ngo nituza kugaruka mu kanya gato mu masama cyari imbere turaza kureba ese Fabrice Romanaza gutereka iki David Einstein, bose turabategereje. Bashobora kuza bakavuga ati none Arsenal tayari imaze kumvikana n'ikipe ya Newcastle United ku mafaranga ya Bruno Guimaraes. Kana subscribe, uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu Nyagatare. Hano ni ku Muhuro Sports TV.
jya wibuka gukanda like ndetse utange n'igitekerezo cyawe kugira ngo ibintu bigende neza 5 kuri 5. Kugaragara neza ni kwamamaza neza. Muri Otka dukora design zikurura abakiriya, bifasha ubucuruzi bwawe gukora byihuse, kinyamwuga kandi byizewe. Ducuruza tukanandika kuri t-shirts, Lacoste, large format printing, stickers, banners, promotional materials ndetse n'ubugeni butandukanye, kuva ku kwandika ku mamodoka kugeza ku byapa byamamaza. Otka, we brand, we print, we create. Dukora Nyagatare mu mujyi kwa Ngoga hepfo y'umuhanda. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se sura urubuga rwacu rwa internet otka.co.rw uyu munsi.